yawakoze cyane kuba wahisemo gukurikira ibiganiro bya Isano Media House turi kuwa gatanu ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu 2020 nje kuguhereza amakuru agezweho y'imikino atandukanye ni kiganiro Sport Forum ngo ayikaze nitwa Arno. Reka amakuru yacu rero tuyahere ku mugabane w'Iburaya habyutse avuga amakuru menshi atandukanye. Yareka amakuru yacu tuyahere mu gihugu cy'Ubutaliyani muri equipe ya Juventus Toture nyuma y'uko bagurisha umwataka wabo Moise Kean mu gihugu cy'Ubwongereza muri equipe Everton Football Club. Ngo rero akaza kubona tizwa nayo mu gihugu cy'Ubufaransa muri Paris Saint-Germain. Equipe ya Juventus Toture iri kumwifuza hasi hejuru bakanagereka n'umwe mu defenseur bayo Chiellini kugira ngo yerekeze ara mu gihugu cy'Ubutaliyani. Yareka dukomereza kuri Achraf Hakimi umunyamaroc uyu ni umusore w'ikipe Real Madrid ariko yatijwe mu gihugu cy'Ubutaliyani muri equipe ya Inter de Milan ariko ivuga ko izamugura miliyoni 42 ariko nkuko byamaze ko bitangazwa n'umuhagarariye mu buryo bwo gushakisha equipe Alejandro Camano yaje rero ko batangaza ko amafaranga ya equipe ya Inter de Milan yatangaje kwizishyura isaha n'isaha ashobora kuba yasubira mu gihugu cya Espagne muri equipe Real Madrid cyangwa se kajya mu gihugu cy'Ubwongereza muri equipe Chelsea dore ko na Arsenal nayo imwifuza cyangwa agasubira muri Borussia Dortmund yaje aturutsemo nyuma kwerekeza muri Inter de Milan. Agato bita Bremo Diaz nguyu numwataka uca ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se abatwita bawinga nguyu akinira equipe AC Milan mu gihugu cy'Ubutaliyani. Nguyu ni nzanyo rero guturuka mu gihugu cya Espagne muri equipe ya Real Madrid ngo bijyanye n'umusaruro wiwe ati ngo aragaruka mu rugo muri equipe ya Real de Madrid. Yareka dukubite rero mu gihugu cya Espagne muri equipe ya Valence nguyu bamwita Jose Gaya ni kapiteni y'equipe. Nguyu araza kongererwa amasezerano y'imyaka 3 bitarenze ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu nibwo azaba amaze kumena umuto w'amasezerano w'imyaka 3 yongera kuba kapiteni y'ikipe ya Valence hara mu gihugu cya Espagne. Ni nako Nacho Fernandez ari kwifuzwa n'amakipe atandukanye harimo Roma, Juventus ndetse n'ikipe Liverpool hara mu gihugu cy'Ubwongereza. Nguyu rero yatangiye ibiganiro na equipe Real Madrid kugira ngo barebe ko bamugerera amasezerano dore ko amasezerano ye azarangira muri 2021 ngo byumvikane ko ari muri sama y'uyu mwaka. Wo bita Eric Lamela ukinira ikipe ya Tottenham Hotspur y'Umunya-Argentine nguyu ari kwifuzwa n'amakipe menshi atandukanye harimo equipe ya Borussia Dortmund, Sevilla, AC Milan ndetse equipe ya Bologna isa naho bari gusoza ibiganiro ku kigero kingana na 90% yo kwakorekeza muri equipe ya Bologna. Yani nako bita Rafael Varane mu France ukinira equipe ya Real de Madrid mu gihugu cya Espagne amasezerano ye azarangira muri 2022 muri sama. Nguyu ari kwifuzwaho hagati ya miliyoni 50 na miliyoni 60 z'amayero kugira ngo yerekeze mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se mu gihugu cy'Ubufaransa muri equipe ya Paris Saint-Germain bakamugurana no bita Sergio Ramos n'umunya Espagne akaba na kapiteni w'amakipe yombi equipe nationale ya Espagne ndetse n'ikipe ya Real de Madrid ariko na Manchester United iri kwifuza aba basore bombi. Jose Mourinho bikomeje kwanga mu gihugu cy'Ubwongereza muri equipe ya Tottenham Hotspur biri kuvuga ko ashobora gusimbuzwa no bita Antonio Conte utoza equipe ya Inter de Milan. Ni nako FA Cup finale zabera Wembley biteganyijwe ko bigenze neza iyi match yazarebwa n'abafana 8,000 bose. Yene nako umutoza ikipe FC Barcelona bamwita Ronald Koeman nguyu ari kwifuza abakinyi benshi ariko ashingiye ku Bahorande wo bita Wijnaldum ndetse na Memphis Depay nguyu akina mu gihugu cy'Ubufaransa muri equipe Olympique Lyon. Ataba ngabo ndabifuza kubasinyisha muri gisama kubera ko bazaza ari free agents cyangwa se barasoza amasezerano ati rero barahendutse cyane. Yani nako bita Diego Costa nguyu n'umunya Espagne ariko mu Brazil kubera ko afite double nationalité. Nguyu rero ashobora kwakorekeza muri equipe ya Benfica Lisbon ara mu gihugu cya Portugal. Bijyanye n'ikinyamakuru ndi kubona imbere yanjye cyabyanditse Record Sport nguyu rero bivuga ko aza gutangwa miliyoni 18 zose z'amapaundi kugira ngo yerekeze muri la equipe ya Benfica Lisbon mu gihugu cya Portugal. Yadusohoka rero ku makuru abyutse avuga mu bitangazamakuru bitandukanye hariya ku mugabane w'Iburaya. Reka tuwerekeze mu makarifikasiyo yo gushaka itike y'igikombe cy'isi yakomeje iri joro rishyira kuri uyu wa gatanu. Ya Espagne yanganyije n'ikipe y'Ubugereki igitego kimwe kuri kimwe. Sweden itsinda ikipe ya Georgia igitego kimwe ku busa mu gihe Bulgaria yaje kubitsindwa n'ikipe ya Switzerland ibitego 3 kuri kimwe. Ubutaliyani butsinda
itsinda Irlande y'Amajyaruguru ibitego 2-0. Israel yaje kuba itsindwa n'ikipe ya Denmark ibitego 2-0. Moldova inganya n'ikipe ya Faroe Island, mu gihe Scotland anganyije n'ikipe ya Australia ibitego 2-2. Andorra itsindwa n'ikipe ya Albania. Ubwongereza bunyagira ikipe ya San Marino ibitego 5-0. Hungary inganya n'ikipe ya Pologne ibitego 3-3. Ubudage butsinda ikipe ya Iceland ibitego 3-0. Estonia itsindwa igitego kimwe n'ikipe ya Romania. Yatuvuye mu gikombe cy'isi, reka tunyarukire ku mugabane wa Afrika, naho qualification zo gushaka itike y'igikombe cya Afrika kandi izabera muri Cameroon mu mwaka utaha yakomeje. Mu ijoro rishyira kuri wa gatanu rero Komori inganyije n'ikipe ya Togo. Kenya inganya n'ikipe ya Misiri igitego 1-1, mu gihe Botswana aje kuba itsindwa n'ikipe ya Zimbabwe igitego 1-0. Zambia inganya n'ikipe ya Algeria ibitego 3-3. Equatorial Guinea itsinda ikipe ya Tanzania. Libya aje kubinyagirwa n'ikipe ya Tunisia ibitego 5-2. Mu gihe South Africa inganyije n'ikipe ya Ghana, mu gihe Gabon yagiye ikipe ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibitego 3-0. Gambia itsinda ikipe ya Angola igitego 1-0. Hagati yo gushaka itike y'igikombe cya Afrika uyu munsi nabwo hari imikino irakomeza. Cape Verde irabikina n'ikipe ya Cameroon ku isaha saa 12. Eswatini ikina n'ikipe ya Guinea Bissau. Congo Republic ikina n'ikipe ya Senegal. Nigeria ikina n'ikipe ya Cote d'Ivoire, mu gihe Burundi burakina n'ikipe ya Centrafrica. Mauritania ikina n'ikipe ya Morocco. Hagati y'ibihugu bimaze kubona qualification yo kuzakina igikombe cya Afrika kizabera mu gihugu cya Cameroon, ya mbere ni Cameroon izakira iki gikombe. Senegal yamaze kuba ikatisha itike. Tunisia nuko Algeria yamaze kuba nayo ibona itike. Mali, Burkina Faso, Guinea, Misiri, Ghana, Comor, Gambia, Gabo, Zimbabwe ndetse na Equatorial Guinea. Yahari kubura amakipe agera ku 10 kugira ngo ibihugu 24 bikine igikombe cya Afrika ngo byuzure. Hagati y'ibyarukaga kuba muri 49 ubwo ekipa ya Nigeria yavaga Lagos yerekeza Liverpool igendeye mu bwato, byongeye kuba uyu mwaka muri 2021 kubera ingendo zahagaze mu gihugu cya Nigeria. Abangaba rero bongeye kuyoboka inzira y'amazi bafata ubwato berekeza muri Benin mu gushaka itike y'igikombe cya Afrika. Ya gato nyuma y'imyaka 2 aho akazi umubirigi Tom Saintfiet nguyu ajyanye Gambia mu gikombe cya Afrika ku nshuro yabo ya mbere. Agatara ibihugu 10 bitaritabira irushanwa ry'igikombe cya Afrika harimo Centrafrica, Chad, Djibouti, Eritrea, Eswatini, Lesotho, Sao Tome Principe, Seychelles, Somalia ndetse na South Sudan. Yanga niyo makipe ataritabira igikombe cya Afrika inshuro nimwe. Ya gato twinjiye hano mu Rwanda nuko ekipe yacu nationali Amavubi yamaze kuba ihagurukana abakiyi bagera kuri 23 berekeje mu gihugu cya Cameroon, batarimo uwo bita Manditsere kapiteni ikipe ya Pele Football Club. Uyu nguyu impamvu atajyanye n'ikipe nuko afite amakarita abiri y'umuhondo byasere bimubuza kuzakina umukino uzaba ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa gatatu 2024 mu bw'u Rwanda ruzabahura n'ikipe ya Cameroon mu gushaka iki gikombe cya Afrika. U Rwanda rutsinze umukino rwahita rujya mu gikombe cya Afrika. Yani nako mu magare ekipi zitabira Tour du Rwanda izaba muri Gicurasi 2021 guhera ku itariki ya 2 kugera ku itariki ya 9. Ekipi ya Benediction Nyitingi yamaze kuba itanga abakinyi 10 abagatoranyamo abakinyi 5 bazajoininga muri ekipe ya Team Rwanda. Yene ekipe ibarezwa mu karere ka Rubavu. Yingiyi igiye kwitabira irushanwa rya Tour du Rwanda ku nshuro yabo ya 2 aho ku nshuro yabo ya mbere bitabira irushanwa muri 2020. Mu bakinyi rero bazatoranyamo 5 bazitabira Tour du Rwanda harimo Daniel Ishala, Didier Munyaneza, Eric Manizabayo, Janvier Rugamba, Jacques Claude Nzafashwa nayo, Joseph Areruya, Luc Kamena, Mike Widuhaye, Patrick Byukusenge ndetse na Yves Nkurunziza. Abana abakinyi bazatoranyamo 5 bazitabira Tour du Rwanda. Ndabashimiye cyane, nitwa Aruno. Komeza ukora subscribe ku Isano Media House. Komeza kubwira ko ushobora no gusura izindi mbuga nkoranyambaga zacu www.isano.rw. God bless.